Cipu tar langsung KYF kelan dun bom lo nang litum keceng pen kijut nang litum la sovi tu nang litum no tar langsung pipisi kelan memang pipisi tu nang litum han etul cet nang pak langpo lililan sita kelepo finally nang li elo litum pelong aja litum dak tar langsung nang li elo lang me pick an ang tum hanam paklang pojo asa pojo toar nang paklang pangkan jo lang me pick an rang suna sarko ele tum kar biya kiteng si sem tangcheng asar si ele tum kado sabta kai ke tamne wanibang tamne alang le ele tum kar bijo tik ke sob thel alang le halo rang suna alang le ha to me kenan to anu tin kar biya tum tamne la amber komen nang litum torang pachnik ta la so memen kopila nang litum la amber komen ke free lo nang litum la amber komen long torang nang pachnik weta la so memen kopila subscribe dun tha alang li channel ke terang tv bu kelang terang tv support dun back tha la penal subscribe long pot terang tv bu alang le video lang me pik la sedang le ta support dun tha la penal video lang ni soroi pik asi ahok lo ko ik fans tame ado lo tame support dun iglo na ang se alang li fans tame aprang ke padam je fan asi lalo ado kavita sirap chita dun lo ai soroi lo ni la ai ta deh ai ta jadi kon formu ya justru mezi warta mangne ke wara thai do tapi adim gitu asik masuk manduda son warta mangne langsung ke wara adim do son ke wara adim nong si warne deh cunung lilo kada wai phanta adim paterti lek mana kalau saya aja solo lo saya mana bahari cicit hai poya le solo mana apa je thable mana long ko an la jong se nompo ke mana pula ki johi pula tang te tu lagi jong se thap chot te ko an la apa nggak bilang gitu juning avela ini kan kita lah cicit thap kan tunggu cicit thap kan tunggu dulu lah solo nang thai man thap te nang litum cholo thai thap te Obare, acha, si kawan, soalnya nang leh, anam mai kan lah, round mana di, lapukan mana nang itu poni coba, round mana nang itu kan mana nang poni undi, saya mah, acha, saya kosong lah, saya cetak lompu no, cetak lompu tahu, itu pas time lo gurasan cetak lompu, horse long. Anam ta cipuer lo, anam ta nampak jumbo sinang pu, asal leci ke dalam ceng lah. Jalan ke first time lo, si nampak ke cetak back pa ko cetak long back na pu. Nah itu no, nang itu teknologi bojo horse riding, anam ke nang itu teknologi bojo, ni pupe lo, nang itu teknologi bojo, 3322. Kita thay beli bu, kita thay dah lo, kalau mah. Tuh remi jadi, vector pe same to same, vector lo aja kamu sama same to same lo. Horse riding itu mana deh? Nama festival lo, pinning festival lo, do not. Kalau tuh son horse lo aja tham lo bu. First time lo, aku first time kita tham ni sini dress black lo, nanti first time kita tham ni. Selang ini ke first time lo, apa itu helikopter itu thapta fast begitu, thapa lo, apa ya horse, selang nang lelo, bangun nanti thaptu nang lelo bangun dah. Oh, tapi, mana lo, dong nang lo tadi thapal, iya. Perang mang ada. Amen solo kolak ya. Baca. Foto cuti pu, lah nijir pu penjo. Oi, bhai.
Ada foto cuti pula sih. Langno daksa me cuti det po. Har je langno sabe lalu nang uthai bang ejo. Ala nang cipu ke langno sabe yang pelang me pigi pusin nang ipu. La sini litum ta langno daksa pelang me ipu ajoy nen. Lalu. Lamani mahelo la bani ikla. Nang lime ne sama deh. Ini mah sinul terang deh. Ala nang ipu ke langno oh ton ta pelang me pigi pusi ipu. La se Karbi Youth Festival ke disi wonderful. Ya, la sini litum ta foto bang cuti det po. Mangu nih, ekor tu tapi. Dah. Gitu po. No entry, masih dah ke dudung le jalo. Nah Tuhan arlo bangin nampak lang cek dalo. Dacar pen ani nang Tuhan nampak lang lo jalo. No Thengpi Karbi Heritage Museum. Dak no entry po masih. Jawab ini ke festival lang dalam horse riding dulu. Alto nalang dengi lo. Jong sinal itu horse riding. Cetai itu poten alto bayar pining ke first time lo. First time lo. Niche Karbing lo. West pensi bang jo. Hah? Hamren konsistensi pensi bang. Soceng. Kemana bang ke? Nal itu men solo. Ngul tirsu. Nang limen ke? Ngul tirsu. Ingke nang limen ke? Katson teron. Aja la suamen ke la sua horse men ke? Bacu. Bacu. Nang itu bang ke? Hamren pen tu sih bang. Hamren pensi bang. La sinal itu bang no benang cetap duningo first time cetap tak kering ni si belek lui. Bang itu. Bang mi piko jong sen je kami tenang jong si okang khan hem kami klaim pan pakai daket mi pik lo kejor bang Karbi ni pilih Karbi mah hem si bonai mah mi pik ada nang lagi pia sang lo rong hang di kalau jong si numpak naik berada bang jong mi pik an jo ek numpak ada mi pik an jo numpak Hari mir lang anda pana ketek di pan video nakau. Lagi jo, nang tunjong si koton, beleng, lape ingkrung naim pada dawang jo, mi pik an, hak. Lapen jo, lada ke jo semar bom lo na. Ada nang limen ekoson ne ha. Ada timung sang ho. Ke cek pen na. Kai po cek pen. Channel itu lango jo lagi cek puke majok tinti an kimik ken nai nang tun thebang bojo kai phua cek min selam tang chorol nang lipan lasan ke selam thek pot si ining jang je jere pamati ho ilu thane ajuta konapen lagi bang kote nang than ho soceng ala westpet dak ile tum lan nihang Karbi lo buki jiro lo mo highway lo ma ho walam lo ti ining jang je pet lah lo kasih langta pualeng ni chonta je nang tu mana kelang sire pualam kali he itu asa ke lagi mi excel lo he soro par lo he mane elong le arjun ta konapen lo pode choceng hamren westpen elong le arjun ta choceng hamren westpen Lasi aku ketek tak aku curu nak kok katanya maju kenai, formu muka tak kenai. Aku ketek tan ke curu vek nih. Nah aku punan hamren bupe wes bupe is bupe ketek tan ke curu vek nih. Sar kijo si alam tuhan isi rana mahal tu hang tigla. Alam itu asa mu akam long hadi. Tapi sudah me hempura nam sudah tahin putung dia nak. Sudah papak hang nak. Laka kalau ahok lo. Anjut Prakashan Lapen Kabi Lotoi Akula. Pen ketujuan, nama itu rompan asal itu penkan pacedila. Lotu Akula. Esana Lotu Kelong Ponji. Ohan Buka Indigenous Karbi Edible Plant. Parking place lo,
Mayo toilet. Bang Joko tante, hungri tante, bang solusi na dum longkon dito. Kurwangtu.